ndabona matupo aitwa kosi ya Egypta namanda otumba mao kosi namanda otumba mao kosi namanda otumba mao Shadrach, Meshach, Abednego kokosi wa mulironi Daniel ding Latinau atongwa muita chitu atongwa muita chitu atongwa muita
Chirinzi onanga kama bapembereze babiye badeba shike ngeno bile ndiro mtateroke baba mzimu wa Chirinzi mwena Jesu Uranda wabo dotakuwa mune wako dotakuwa farabugu ya mudala mune wanga yorustumbeza ndila yokumera hayani baba mune wanga karile urado masiyari mune wanga baba nisa hangwi na bamsande bapano kashambo nino wanga baba patucheze wapatucheje na mta wote mune wanga mzimu wa Chirinzi na Jesu vya baraba baba nga masiyari ya mune wanga baba jenerele kamshumo wote ubejushi ya muni jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hallelujah. Awu igama lenkosi malibongwe. Amen. Malidunyiswe. Sibonga kakhulu ukufika ethubeni lelizwi likaNkulunkulu. Amen. Kodwa ke singakangene ezini. Amen. Sifuna ukubonga amazwi kaChief. Amen. Ukwanyukelwa kwebandla. Amen. Lapha ekhaya. Amen. Sizizele amazomlomo wakhe. Amen. Ukuthi ikhaya kuthiwa ngelethu. Amen. Sikhululeke. Amen. Hallelujah, siyabonga sesikhululekile. Amen. Zina la Mudzimu ngalirendwe. Rikolibwa Mudzimu warishikisa kha chipinga cha ipfi la Mudzimu. Risathu jena ipfini la Mudzimu ritamushikisa dzindivuwo. Nga murahu ha maipfi a thovele roṱhe ro ḓipfela maipfi a vhuḓi a vhuṱali na u ri ṱanganedza. Vho thovela vho ri ṱanganedza na zwino ro ṱanganedzwa. Amen. Yes. Now my colleague is forgetting that he is the one who should speak in English. Amen. When he goes for Jivenda, he goes and gets down and forget. Amen. Nevertheless, we are saying it's time for the word of God. Amen. Amen. But before we read the word of God or preach, Amen. we'd Amen. like to appreciate the words. Yes. Amen. Now the welcome we have been given by the chief. Sure. Now he said we should feel free. Amen. He Amen. is given the whole home. Amen. The whole area. Yes. That means all the people in the area have been given. Amen. So we are now very free. Amen. And Amen. indeed, Yes. we will pray for him. Amen. Pray for the home. Amen. Pray for the area. Amen. Even all those who are under him. Amen. Our good God Yes. is going to bless them very much. Amen. Bari ingango thovela ri dovha ra bvelisa
ri ḓo rabelisa vhoṱhe vha re nga fhasi havho, ri ḓo rabelisa vhoṱhe vhalanda vhavho. Mudzimu washu wavhuḓi u ḓo vha fhaṱutshedza. Siyamthembisa uchief Yes. ukuthi impela nxa ehamba nje emgwaqweni Yebo. makangasesabi, Amen. ngoba xa Amen. kutshunyelwa ivangeli Yes. kutshunyelwa amandla aphezulu, Amen. kutshunyelwa amandla kamlilo, Amen. amandla abathakathi abhulubeni, Amen. nabo bonke abashirekethayo Yes. akusenamandla, Amen. akazihambele ekhululekile. Amen. Vari ri a vha fulufhedzisa thovhela zwa uri i nga ngoho vha tshimbile vho vhofholowa oṱhe madimoni na vhaloi zwoṱhe nga maanḓa hei ivangeli zwoṱhe zwo ṱuwa thovhele vha tshimbile vho vhofholowa. Now our overseer says this is our promise to our chief, that indeed he should walk freely when he's walking around, because all the demons and all the power of witches and wizards, they've been cast away through the power of this gospel. So the chief should walk free. Amen. Yebo kunesaziso esichiyekileyo lapha. Amen. Esokuthi ngemva kwaleli thuba lelizwi nxa abantu bekhuleka abanye bephuma, bonke abazalwane abazelwe kutsha Amen. ibandla lingaphumi. Amen. Kunelizwi, leli lizwi belivele libizelwe abeJohannesburg. Amen. Manje ukuthi baziswe ngalo. Amen. Manje ngalelo thuba asobe Johannesburg kuphela kodwa abazalwane bonke bendawo zonke Amen. basale nxa abazalwane beJohannesburg bephiwa lelo zwi nabo balizwe. Amen. Ngoba silibandla linye. Amen. Okwase Joburg ngokwase Chikhunda Marema. Amen. Okwase Chikhunda Marema ngoswangale nangale lapho kunabazalwane. Amen. So nxa siqeda inkonzo ibandla lisale phansi laziswe ngokulandelayo. Amen. Siyabonga. Now, an outstanding report was that all the congregation, all the saints should remain after this, immediately after this service. There is a word for all the saints, which was actually for the church in Joburg. But because we are all one, the church of Joburg and all of us together, we are one church. Now the word will be for all the saints. Therefore, we should all remain after the service. Ndivadzeya vesela ndiya uri vakhetwa vote vohangolo zvivi vasale nga murahu ha tshumelo hei una fhungo lo salelaho lela valovhetshelwa chividzo cha Johannesburg fhedzi vaingameli vari ri chividzo chithihi zvino fhungo ndi la chividzo choṱhe nga zwezwo tshumelo itshi bva ri sale. Mark 16. Amen. Verse 15 and 16. Amen. Kurungate mini loku sizakwehla. Amen. 16, 15, 16 and 17. Amen. Hallelujah. Amen. Size sifike ku verse 20. Amen. Nansi indaba bakwethu. Amen. Nansi indaba abantu bakamlimi. Amen. Indaba yevangeli. Hallelujah. And he said unto them, Amen. Go ye into all the world. Amen. And preach the gospel to every creature. Amen. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen. And these signs shall follow them that believe. Amen. In my name shall they cast out devils. They shall speak with the new tongue. Amen. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven. Amen.
and sat on the right hand of God. Amen. And they went forth. And they went forth. Amen. And they preached everywhere. Yes. The Lord working with them. Amen. And confirming the word with the signs following. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bari ridowana mafungo ashu kama riko chapter 16 verse 15 ridoguma ka 20. Bari ke ya mafungo madipa. Ke ya mafungo madipa. Amen. Amba nabo ari iyani mashangoni yote ni welele mafungo madipa kazvibumbya zvote otendawo alovedzwa udochidzwa asongotendawo udoratwa madhembe ane adoferechedza vatendawo asiyano vadopandela mimiya mivi dzinani langa vadoamba nga ndimi ntsva vadotakula mano wanga zvanda naho vachinwa zvine zvavulaha azvinga vachinyi na katihi vadoveya zvanda kha vahota vatakala uno ene murena Yesu achikhou amba navo adova atakulelwa tadhulu adzula thungo ya chanda chihulu cha mdzimu valavone vabva vahuwelela hothe murena aenda achishumavo valavone vabva vahuwelela hothe murena aenda achishumavo achikwatisa ipfinga madhembe eva achitevekana nalo. Hallelujah. Amen. Ke sengeze sisekele ngo Hebrews 13 verse 8. Amen. Amen. Hebrews 13 verse 8. Bible Sekela 13. la mazwila. Yes. Siyabonga. Amen. 13 verse 8. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyafunda. Glory to God. Verse 8. Yes. Jesus Christ, Amen. the same yesterday Amen. and today Amen. and forever. Amen. Hallelujah. Verse 8. Yesu Kristo udiva ene hashanduki mulova na namusi na lini. Mandalika mlimo Amen. uJesu kachinji Ayi. uJesu akaguquki Ayi. nguyeni izolo Amen. nxa ethe walayela ukuthi hambani Amen. niye nishumayele ivangeli Amen. lihambe emhlabeni wo Yes. nishumayele kubantu bo nawulalelani bashumayela nxa lishumayela Amen. okholwayo Amen. uyakusindiswa Amen. okholwayo Yes. uyakuphiliswa Amen. okholwayo uyakubusiswa Amen. futhi lalelani bashumayela Yes. lezi zibonakaliso Amen. engizazikhuluma Amen. zilandela abakholwayo. Amen. Hallelujah. Amen. Bayakukhipha amadimoni ngegama lami. Hey. Hey wena. Amen. Bayakhipha amadimoni ngegama. Abayikukhipha ngamanzi. Abayikukhipha ngomlilo. Bakhipha ngegama. Amen. Ngoba bakhuluma igama. Amadimoni ahamba. Amen. Bayaphatha nezinyoka. Bakunatha nokubulalayo kungababulala. Hallelujah. Amen. Udo inkosi siqedile ukukhuluma yenyuka ezulwini iyahamba yanyukelwa iyayahlala ku right hand Amen. ezulwini Amen. namanje uhlezi ku right hand kababa. Amen. Lamadoda asendulo amadoda esijuda Amen. awalelayo besuka bahamba Amen. bashumayela ezindaweni zonke Amen. bayale bachumayela bayale bahuwelela bayale bahuwelela. Amen. Lalela amazwi amangalisa kodwa inkosi yona lena ehlezi ku right hand isebenza nabo iqinisa ilizwi nentshumayelo nezilambonakaliso ezilandelayo. Amen. Manje yena loyo Jesu weni izolo nanamhla namhla kwachikunda malema nguye naphakade. Amen.
peace. Amen. Amen. Vari vatu vashu Yesu udiva ene muloba na namusi na lini hashanduki hoyi mudzimu washu ndiye ndawamba arihe vatu vashu yani mashangoni yote niyo huwelela mafungo madipa kazvivumbya zvote atendaho alovedzwa udochidzwa atendaho alovedzwa udochidzwa upfi madhembe ane adotevera vatendaho asiyano upfi vadoveya zvanda dzina ni la Jesu avakozviita kachimwe chitu avakozviita nga mishonga avakozviita nga mati dzina ni la Jesu dzina ni la Jesu upfi vadotakura mano wanga zvanda vadonozvibulayaho zvisivaite chitu upfi hoyu Jesu achipedzwamba avonara achitakurerwa nta achiodzura chandani chaula chihuru cha mudzimu upfi vachumaeri vona vasiite tidza vamboditakuwa mumwe yashangoniliya vayohuwelela mafungo madipa hoyu Jesu areka chanda chaula upfi ova achidiwa navo enepo eva vavakochumela hone nanova hone mareka chanda chaula cha mudzimu vari Jesu udivene mulova nanamusufano kona chikunda malema atendaho udovona vutore namusi. No, Jesus is the same yesterday, today and forever. He is the same Jesus who told his disciples, go ye therefore into all the world and preach the gospel. Whosoever believes shall be saved. Now, Jesus said all these things, and then he said the miracles which will follow, the signs which will follow for those who believe are these ones. They will drink poisonous drinks and it will do nothing to them. They will pick up snakes and it won't do anything to them. And then they saw Jesus lifted up into the right hand of the Father, and they did not wait. They then stood up and went all over. One disciple went that direction, the other went that direction, all preaching the gospel. Now the same Jesus who was sitting on the right hand of the Father was with the disciples as they were preaching the gospel. Now, the same Jesus of yesterday is the same Jesus who is with us here today. At Chikunda Marema. Whosoever believeth shall see wonders today. Amen. Amazwi amnandi. Yes. Ila adi besuka. Hallelujah. Bayabashumayeli. Amen. Ezindaweni zonke. Amen. Inkosi. Yes. Isebenza nabo. Amen. Amen. Inkosi. Yes. uJesu. Amen. Isebenza nabo. Amen. Lapha kusebenza umholi la. Aye. Kusebenza uJesu uqobo lwakhe. Amen. Lapha kusebenza bachumayeli. Amen. Kusebenza uJesu uqobo lwakhe. Amen. Abachumayeli othi umsebenzi ukuchumayela. Amen. Nawo othi kuhuwelela. Kodwa inkosi. Hallelujah. Ibakhona. Amen. Yona kayichumayeli. Yona ikhangela inhliziyo zabantu. Amen. Iyahamba. Hallelujah. Ikhangela ukuthi onenhliziyo ekholwayo ngubani. Okholwayo ngubani. Amen. Angabona okholwayo isisebenza empilweni. Amen. Angabona okholwayo usesebenza kuye. Amen. Uyabona kathesi so mina ngihuwelela. Yes. Na ngichumayela. Amen. Inkosi iyahamba.
Amen. ikhangela abakholwayo. Yes. Angazi ukuthi ingaphi kodwa somewhere Yes. phakathi kwethu khona yakho. Amen. Hamba Amen. ngapha kubahlabeleli. Angaba ngapha kubahlabeleli. Amen. Wena khangela ubuso babantu. Ukhangela inhliziyo. Hallelujah. Ngaba ngapha kubadala. Uyahamba Amen. efuna ukubona abakholwa ivangeli. Amen. Abakholwa indaba. Abe sesebenza. Yena usebenza izimanga. Amen. Thina sisebenza ukuchumayela. Amen. Ayibhekela isimanga kathesi. Amen. Ezizakwenziwa inkosi. Amen. Xa ekhona okholiweyo. Bhekela isimanga kathesi. Ezizakwenziwa kubakholwayo. Khona manje nje. Yesu uone. Khona manje nje, khona manje. Shilo ngoraliso. Sibhekela isimanga. Senziwa kokholwayo. Shilo bentiwe ngane. Inkosi isebenza nathi. Uri Jesu ushumana. Sisebenza khona. Musi Jesu Sichumayela khona. anebone bakimela. Siyabuya ukuzasebenza izimanga. Yesu uchibula narinachita madembe. Kuphela usebenza kwabakholwayo. Ushuma fethi kabatenda. Usebenza kwabakholwayo. Ushuma